Speaker's Corner on Radio 101. Neka na putu tvome vodite vode i znati nećeš tad ti roda svoga. Samo je vjera sačuvala mene. Ljubio sam Boga, a on mi dao tebe. Nota na notu, što bi se reklo, prosvjedno pismo premijerki ministru Jandrokoviću uputio predsjednik Mesić. Niste smjeli braniti Thompsona, piše. Čuli ste što su razni stručnjaci rekli na tu temu. Nekom se deru doma djeca, je li tako? Dobar dan. Izvolite, slušam vas. Dobar dan. Da, evo komentar, dakle, zašto je naše ministarstvo vanjskih poslova uopće reagiralo ako to nije trebalo? Zato jer još nije zastranilo kao predsjednik. Oni su još normalni. A vi ste isto, jel? Čujte, ja vas ne vređam. Ne, pa pitam samo, da. Mi smo svi nenormalni drugi. Meni je logično da Hrvatska brani hrvatske građane, da je nažalost živ gospodin Dolinar, sad bi Švicarci čuli. 40 godina su čuvali. Dobro, imate vi neke za reći zašto je... Ne, nemojte mi Dolinar, recite mi na ovu temu. Da li se slažete s tim da je Ministarstvo vanjskih poslova poslalo prosvjednu notu i ne mislite li da Švicarska kao suverena zemlja ima pravo zabraniti ulaz bilo kome bez ikakvog obrazloženja i da se mi u to ne trebamo miješati? Evo to dobro, recimo. a kako bi se vi osjećali da vama zabrane? Loše, ali ne bi pisalo ministarstvo prosvjednu notu protiv toga. Pa mislim da bi a i gospodin Thompson, kao što znate, digao svoju desnicu i konačno ovog ljeta izrekao sve to. Onda se nemojte javljati, ako ne znate, doviđenja, ni mene ne zanima, doviđenja, hvala. Speaker's Corner. Vlada potiče ustaštvo. Ovo je bilo nekako šala. Potiče ustaštvo. Slušam, izvolite. Dobro, uopće nije stvar izvinka ove sad teme, ovo je bilo koje. Stvar je samo u tome... Ma držite se teme, nego čega je stvar? Da, stvar je vas kao voditelja. Koja god da je tema, ako čovjek koji se javi ne ide vama pod kapu, vi ga skidate. Mislite da trebam puštati ljude koji se slažu sa ustaštvom? Ne, nećemo pustiti. Ne, ako potiče ustaštvo, onda nema kaj govoriti u eteru Radio 101. O parkiranju, o ustaštvu, o parkiranju, jel? Vi ste mene čuli da se svađam s čovjekom o parkiranju. Ma nemojte se šaliti. Gledajte, neko ko sustavno potiče ustaštvo. Ajde, recite mi, je li ova emisija o meni ili o ustaštvu? Onda se držite teme. Hvala, doviđenja. Onda skinite radio, doviđenja. Ina, Speaker's Corner. Slušam, dobar dan. Dobar dan, evo, htjela sam baš čuti gospodina Banca da mi se malo uključi, ali njega baš volim kad priča o Thompsonu i štiti njegova ljudska prava. Da. Bravo, Zrinka, inače da vas pohvalim, vi ste jedna od rijetkih osoba koja poslušuje hrvatski ustav. Ne možemo imati dvostruka pravila za vrijeme rata, kad se dizao moral našim ratnicima, moj suprug bil ratnik i kad se pjevala ta pjesma koja je sad neprimjerena, recimo Čavoglave. Ili recimo Gradiška stara, to je odlična pjesma za dizanje morala. Stvarno, nikad nije dokazano. Dokazano, gospođo, odite na YouTube, sigurno ćete je čuti. Dakle, ta pjesma je pjevana, taj tekst je pjevan, a gospodin Thompson je ovoga ljeta dignuo desnicu i rekao da je konačno vrijeme da se kaže istina. Informirajte se, gospođo. Ako je branil nije branio zemlju, on je... onda mislim da nije niti sada. Gospodin Thompson je na svojim koncertima direktno pozivao na ustaške pozdrave. Nisam nikad bila, mislim da ga naša zemlja ima pravo braniti. U redu, evo, to je vaše pravo da mislite, to je u redu, evo, ja vam zahvaljujem na javljanju. Vlada potiče ustaštvo. Je žao što je naša zemlja njega branila i uopće intervenirala u Švicarskoj. To je gotovo, čovječe. I zapravo nevjerojatno mi je da Ministarstvo vanjskih poslova staje iza takve jedne, u najmanju ruku, kontroverzne osobe. A o tome ćemo pitati gospodina Jandrokovića kad stigne na Radio 101. Jedva čekam. Svi griješimo, svakome se može dogoditi pogrešno. Speaker's Corner. Nikako, ni pod koju cijenu. Ako je Slovencima bitno, ako je svakoj državi bitno je i Hrvatskoj. I ne treba. Ako je njima bitno, a granica velika neće biti, pa zašto onda toliko na tome ustraju? Jel?
Pa dobro, navodno sporazum ne odgovara ni jednoj strani do kraja, od toga nije sporazum ni potpisan. Dakle, radi se o sporazumu o osnivanju arbitražnog suda. Zrinka, budemo gledajte, vi ne biste u niš mene uvjerili, ja vas pitam za vaše mišljenje. Da. Mi govorimo o našem teritoriju, da bi mi trebali dati neki teritorij. Ja mislim da mi ne bi trebali ništa dati, da to u ovom sporazumu ni ne piše, ali neko to tako tumači. Ali će nam se poslije vratiti ko buberang ako odustanemo od tog međunarodnog prava. Vratit će nam se i nećemo... Pa ja mislim da ovo nije protiv međunarodnog prava, jer na to prije svega predsjednik države ne bi pristao koji je pravnik. Ja ne znam. Ja sam sigurna u njega. Najveći izdanik u povijesti Hrvatskog. Onda se nas dvoje nikako ne slažemo, tako da vam ja želim doviđenja. Laku noć. Ja sam sigurna da predsjednik Republike ne bi izdao Hrvatsku niti njene interese. Sumnjam da bi to učinili i neki drugi koalicijski partneri, pa i... Speaker's Corner. Dobro, malo ste mi skrenuli s teme. Mi smo pričali o predsjedniku i neodlasku u crkvu, a vi ste skrenuli na branitelje. Pa da, isto tako. Mislim da se on postavio iznad Boga i iznad toga svega, jer to je bila misa za te ljude koji su poginuli, zapravo to sam htio reći. A ne za starog jarca njega i onoga s kim se on zajebava, ne? A baš divno pričate, ajde doviđenja. Ispovijedite se malo pa će vam biti lakše. Bog, do slušanja. Mislim, jedan provokator ovdje danas. Evo što se... Speaker's Sa Corner. jarcima i ostalima ne bih se tako razgovarala. Možete biti kritični i upotrebljavajući neke suvislije riječi. Dakle, probajmo se vratiti na intelektualnu razinu. Speaker's Corner. Pa, branitelji su zadovoljni što su napravili u toku rata. Oni koji su poginuli ne znaju kakva je ova zemlja, ali su stvorili slobodnu i nezavisnu zemlju da mogu ja govoriti i vi meni postavljati pitanja, vama odgovoriti, pa makar ste ne slagali. Znate? I to je velika tekovina ovoga. A kakva je ova zemlja danas određujemo vi, ja i svi ostali, a vi naročito koji vodite medije. Ne bih se složila, mislim da kako ova zemlja određuje politička elita koja je na vlasti već 18 godina. I nju treba skinuti, ona uopće ne valja. Evo, nažalost, mislim da nemaju veze tu ni mediji, ni vi, ni ja. Nažalost, nemamo baš utjecaja na to. Imate vi jako veliko i vama to ništa ne paše. Da, nama ne paše ova vlast, ko što nam nije pasala niti Tuđmanova, slažem se, da. Točno, slažem se, nismo se slažili s Tuđmanovom vlašću i žrtvovao je Vukovar. Hvala vam, Bog slušanja. Ne daj Bože, mi smo sa 100 jedinicom počeli 84. Ali nemojte, gospodine, 100 jedinica je osnovana 84. godine, mi smo stvorili prostor za gospodine. Ok, hvala vam lijepa, do slušanja, zloupotrebili ste prostor za Vukovar, mi smo stvorili prvi prostor da se gospodin Tuđman pojavi javno 89. u medijima, ali nije to tema i nemojte zloupotrebljavati ovaj prostor u kojem govorimo o Vukovaru zato da biste napadali Radio 101. Dobar dan. Da, halo? Da, slušam, izvolite. Da, to se ne upotrebljava zlonamjerno, što je sad gospodin rekao, ali je stvar u tome da je mediji i takozvana sedma sila i ona može sve napraviti. Dobro, ali vratimo se Vukovaru. Zašto pričate o medijima? Dakle, imate li komentar na ovo što je rekao mladi... Ne, vratite se... Gledajte, vratite se na temu. Ja vas molim. Ih, ako smo u demokraciji... Da, onda se vratite na temu. O temi. Mi se stvarno nije fair od vas. Ako tražite ljude da nazovu, pustite ih da kažu svoje mišljenje. O temi. Eto, pa to je tema. Što je tema? Gospodin je naveo to da je društvo došlo onda na vlast koje je bilo za vrijeme bivše Juge i oni su stvorili takvu državu kakvu danas imamo, opljačkanu, bezvrijednu, da kažem, što se tiče gospodarstva i tako dalje, i tako dalje. A još najgore je to što ulazimo u Europsku uniju koja će nas pojesti do kraja. Ok, hvala vam lijepa. A prije svega, sekunda molim. Ne, prepotrošili ste svoje vrijeme. Što se tiče Vukovara, jako važna stvar. Pa konačno, dobro, došli ste do toga. Vukovara što se tiče, u Vukovaru danas ne bi smio biti niti jedan Srbin. Nemojte sad smatrati to da sam ja... Ne, hvala, doviđenja, ne, doviđenja. To hoćete negdje drugdje pričati na ovom radiju, ne? Speaker's Corner. Ok, ništa, hvala vam lijepa. Tako nam je kako smo zaslužili. Do slušanja. Samo je jedna sitnica. Džingl vam je vičite, skičite, svađajte se, a vi nas malo prečesto prekidate. Pa ja vas moram prekidati jer kad neko krene pričati o boljševicima u drugoj minuti svoje priče, onda više ne znam za kje bi ga slušala, a tema je Rončević. Tako da, eto. Hvala Bog, do slušanja, naviknite se da imate minutu. Ja moram reći da me svaki puta kad dođem u Berlin ipak užasno dirne posjet Checkpoint Charlie-u i da zapravo sve te priče o ljudima koji su bježali, bili ubijeni, pokušali dolaziti do članova svoje obitelji koji su ostali s druge strane ulice pa i druge strane zida, uvijek me dirnu. Oni su njih odgojili na istoku klasno da razmišljaju. I oni, kad su vam Njemci zapadni došli, ovi su ih gađali kamenjem aute.
To ne znate, jel? Mislite kad su došli zapadni na istok? Da, ovi su i građani iz Ljubomore, jer su tako odgojeni, zadojeni 50 godina komunističkog učenja. Dobro, sad je 20 godina kasnije. Ali ovi koji plaću tu kod nas, nek se vesele, jer se kod nas mijenja stvar, mi lagano idemo natrag i sutra im se prikazuje njihov omiljeni film Sutjeska. Navečer u udarnom. A gdje mi to idemo natrag? Nisam primijetila. HDZ nas čvrsto vodi napred, pa prividno, a i mi idemo zapravo nazad. To idemo nazad, nažalost, u svim... Sutjeska? Objasnite mi čemu ja da vama objašnjam zašto vaša HTV objavljuje Sutjesku. Nemojte se šaliti. Pitajte službu gledatelja HTV-a. Doviđenja, hvala. Moji kolege, ja protiv tih kolega govorim zadnjih 15 godina, a osobito protiv sadašnjeg vodstva HTV-a koje je sramotno mutant između SDP-a i HDZ-a sjedi na mjestu ravnatelja, a mutantica između komunizma i HDZ-ovske diktature sjedi na mjestu šefice informativnog programa i tako nam je kako nam je. Dakle, što se HTV-a tiče, mislim da nije tema, ali moj stav je jasan. Ali su velike riječi. Da. Speaker's Corner. Dobar dan. Slušam. Pa evo ovako što radi Bože sačuvaj, mislim, stvarno, ona samo ona to fino radi rukavicama, a zapravo vi istu stvar radite, branite isto nama riječ, da se čuje, ako se ne slažemo sa vama, vi nas odmah režete. Evo, ja se čudim kako mi već niste srezali. To nije istina, ja se samo s vama otvoreno ne slažem povremeno, ali recite slobodno, da. Ali to nije razlog da, dobro, ne slažemo se i doviđenja, ajde, dobro. Ne, vi prvo kažete u čemu se ne slažemo, onda ćemo doviđenja. Pa svi znaju kako vi vodite i vi isto autoritativno vodite vaše emisije kao i Klovjerka Crde. Samo što ona to fino radi u rukavicama, vi to prekinete na onako najgrublji način. Dobro, hvala, do slušanja, doviđenja. Slušam, dobar dan, probajte se vratiti na temu, ovaj nas je odvukao u neke druge vode. Dobar dan. Dobar dan, ne, vi doviđenja, ma ni slučajno, ma možete se slikati. 4891102, javite se Milanu Bandiću, on vas je zaposlio u gradskom poglavarstvu, čijeg telefona zovete Radio 101, pa se javite. Dobro, što se ovih dana u ovoj kući događalo? Speaker's Corner. Slušamo vas, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Recite, da. A kad ćete vi otvoriti 101 televiziju? Nikad nema novaca. Šteta da nemate novaca. Da, ko HRT-ovci? Mi smo otvorili OTV televiziju smo mi otvorili i oteše nam je početkom 90-ih gospodin Vinko Grubišić je postao vlasnik ni sam ne zna kako. Dobro, pa poklonio mu je to Franjo Tuđman i od tada je to u njegovim rukama. Naš fraj, Isuse, kaj je on dobro. Da, bojim se da nema para, ali možete neke emisije gledati naravno na te portale. Ali to je bilo nešto strašno. Da, nažalost, evo, što se tiče mog vođenja Speaker's Cornera, to nije naravno tema. Ja mislim da onima koji šire nacionalizam, šovinizam, pozivaju na nasilje i imaju određene ideje koje, evo, krše nekakva načela građanskog društva. Ja im ne dajem baš previše prostora, možda bi trebala, ali ne treba. Mislim da imaju dovoljno prostora svuda drugdje, evo, to bih rekla. Oni imaju svoj prostor i neka se tamo javljaju, a vi zaista ovo što činite za dobro građana i svih nas. Zvuči da će biti dobro u budućnosti. Da. Halo? Dobar dan, izvolite. Dobar dan, gospođa Zrinka, vaš radio je super i da Bog da postojite 100 i 100 godina. Dobro, to nije tema, hvala puno. Znate kaj, Hloverka, njoj fali samo metla, pa kaj vi ne vidite da se ona obuče ko vještica? Ne, taj dio uopće ne želim slušati. Ona je diktatorica. Ne, to je vrijeđanje po nekim drugim osnovama, to nećemo pričati. Zrinka, ona je smijenila i gospodina Ladišića. Patriot i antikomunist. Je, i ja sam i tada vrištala sam i kad su je ponovno postavili, vrištala sam je kad je smjenjivala Latina. Međutim, ne samo ja, nego dakle svi mi ovdje s Radio 101 davali smo prostora ovoj temi. Nažalost, na drugim televizijama vlada zakon šutnje. Speaker's Corner. Slušam vas, dobar dan. Tu smo, dođite i gurnite. Halo i vam. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pa ništa, ja mislim, po ovo meni ispada da je važnije ono što govori gospodin Mesić. Mislim, njegov stav je važniji, jel? Pa to što
Papa zagovara i koji, mislim, i za koje... Meni je važno jer ja nisam vjernik i poštujem institucije ove države, a ova država po ustavu je sekularna. Dakle, meni je važno što govori moj predsjednik. Može biti, jel vam smeta ako vidite negdje Isusa, mislim? Ne, ja bi onda voljela isto tako vidjeti Davidovu zvijezdu i recimo i polumjesec. Zašto ne? Možete otići u Tursku. Ne. Ili sva ili nijedno. Dakle, to je pravilo demokracije. Ili sva vjerska obilježja ili nijedno. Mi smo se složili da ne treba ni jedno. Speaker's Corner. Ajde da vidimo. Dobar dan. Dobar dan, gospođo Zrinka. Evo. Srdačno vas pozdravljam. Evo i premijerka vas srdačno pozdravlja. Recite mi, koje stručne spreme su sugovornici, nisam iz početka slušala, ko su ljudi koji su govorili o promjeni Ustava? Ne znam o kojim sugovornicima. Pričate dvoje, muških. Naši, kako da ja to znam? To su profesori ili kaj su već? Gospođo, vi dobro znate da ja ne znam koje su oni stručne spreme, kao što nemam pojma ko ste vi ni koja je vaša stručna sprema. Imate vi pravnu stručnu spremu? Da, gledajte, zanima me zašto govore povjerenstvo, promjene i vreme. Ja mislim da se u Hrvatskoj govori i ekavica, da je to a vi ste to čuli? Da, jesam, evo imam zapisano, pustite snimku kasnije, to vas je najviše zasmetalo. Izvucite. To je dakle poanta vašeg javljanja današnjeg. Da, zanima me da li Ustav bude pisan na ekavici. Mislim da ste u srž pogodili. Odlično, gospođo, vi ste stvarno današnju poantu ste pogodili. Puno vam hvala, jer baš smo o tome razgovarali. Odlično, gospođo, javite se i drugi put kad imate neko ovako relevantno mišljenje. Molim vas, hvala vam, doviđenja, baš ste dragi. Ina, Speaker's Corner. Da, kak veli kolega Klauški, dobro, neću vrijeđati, nema smisla. Kad se tiče Hrvata, možemo se uvijek pouzdati u njihov autohtoni idiotizam. Dobar dan, izvolite, slušamo. Speaker's Corner. Da, kako da se nadaju da će taj zakon pasti na Ustavnom sudu, ali strašno je da je uopće prošao. Uza sve one priče... Ja jesam, ali to morate pitati moju suprugu. Dakle, ja mislim da imam prosječan seksualni život u Hrvata. Ja koristim prirodnu zaštitu. To ste vi rekli. Da, dobar dan, slušam, izvolite, recite nam. Šta sad, čovjek otišao. Speaker's Corner. Misli li Vlada ozbiljno trebali pričekati s javnom raspravom? Dobar dan. Slušam, stišajte radio. Evo. Morate tako, da. Ne smijem ja sam. Imate lijepu frizuru. Je li sad u redu? Je, bolje, dobar dan. Dobar dan, želim. Ja mislim da nije stvar u tome ratni zločinci, ovi zločinci koji su prethodni, nego mislim da ovim bi činom trebalo oslabiti hrvatski suverenitet i na tome se radi. Jer vi vidite da oni hoće u ustavne odredbe donesti to da u ulasku u EU ili kad se mijenja, kad se dio nadležnosti Hrvatske prebacuje na Europsku uniju, da oni hoće da 50% izašlih birača. Da, to je dosta logično, inače ne bismo nikad ušli. Pa, a zašto ne bi ušli? A znate zašto ne bi ušli? Zato što je puno veći broj birača nego što je stanovnika Hrvatske. Znate? I puno veći broj birača koji su protiv toga, po meni. Naši birački popisi su potpuno nesređeni. Po ovome što vi, gospođo Zrinka, predlažete, ja bi bio prvi bi završio u zatvoru u Bosni i Hercegovini. Pa možda ste trebali. Hvala vam lijepa, doviđenja. Pa ne znam, vi znate šta ste napravili. Ja nemam pojma šta ste vi radili. Valjda vi znate zašto biste išli u zatvor. Ja ne bi. Speaker's Corner. Dobar dan, slušam. Izvolite. Speaker's Corner. Pa možda on neće, ali će neko drugi. Neće nitko. On neće, ali će neko drugi možda, da. Nemojte vi meni prekidati. Neću ja vama prekidati. Čekajte, ja znam o čemu govorim i saslušajte. Okej, pa slušam vas. Nije dobro. A čekajte, pa ne mogu vam dati 5 minuta. Stisnu ih je Bozanić za onu stvar, dobro, sad nema više Sanadera. Dođite i gurnite, da. Da, i dobite besplatnu rubriku u Kuriru u Beogradu. Super, hvala, Boga, slušaj. Boga. Gornuli, u Beogradu budete reklamu. Dobro, hvala vam, do slušanja. To je za memoare, kako je potpredsjednica Vlade čekala psa. Speaker's Corner. To je dobro s ovom besplatnom reklamom. Speaker's Corner. Alo. Dobar dan. Da, dobar dan. To vam je sve igrokaz. Laž. Dobro. Muljaža. Kaj, ne bu mu niš? Ne bude mu ništa bilo iz jednostavnog razloga što 1990. nije sprovedena lustracija. Znate šta je lustracija? To nije micanje ljudi sa položaja
recimo suca i tako dalje, nego mu se pusti 2 do 3 godine da se vidi da li će raditi po onom boljševičkom, udbaškom principu, načelu. I stalno se radi. 18 godina gledam kako boljševici, udbaši i dalje drmaju u Hrvatskom. Evo, jučer je bivši ministar, dakle, Hebranga, sadašnji predsjednički kandidat, rekao da on bio jedini član tadašnje prve vlade koji nije bio u komunističkoj partiji. Pa to nema nikakve veze. Ok, hvala vam, otišli ste predaleko. Ne, hvala Bog, do slušanja, 1 minuta. Ajmo, dobar dan. A narodu se, evo, kao što je ovaj gospodin malo prije o boljševicima. Ko su ti boljševici? Mislim, to je Pa boljševici su uglavnom bili članovi HDZ-a, zato me to i ne uzbunjuje previše. Kao kad je Tuđman 90 i neke optužio SDP da su boljševici. Inače, boljševici dolazi od ruske riječi boljše, što znači više, znači većina. Oni su tada bili većina, a rekli su manjini da su oni boljševici. Da bi smiješite uopće govoriti, jer Franjo Tuđman je bio najmlađi Titov general i bio je najrigidniji član komunističke partije dosta dugo, ali ušli smo u nešto sasvim bez veze. On je zapravo manjinu optužio da su većina. Ok, ali to je druga tema, nemojte se dati nametati teme od nekakvih ljudi. Na ovo gospodina kad se malo prije. Da, dobro, ali pustimo njega. Ok, hvala Bog do slušanja. Evropa jednostavno tjera. Točno, hvala Bog do slušanja. Dakle, probajmo se vratiti na intelektualnu razinu. Speaker's Corner. Možda ima nešto u tome, ali nemam pojma. Uglavnom, Milinović je jedan primitivac. Ko? Gospodin Darko Milinović. Tako jedan naočit čovjek. Mišićar. Kak ima krasne dlake u nosu. Pa nemojte, molim vas. Pa čekajte, kakve noge krasne ima dlakave. Fenomenalan, ja bi pa ga nemojte mi ga vređati. Tako je zgodno da bi sve čvorke tu pozeli mi oko biti Ne, nemojte, molim vas, čovjek je naočit, radi na svom tijelu i brine o svom duhu. Ja ne govorim o tome kako on izgleda fizički, osim glave, ne. A zato izgleda čovjek koliko, ne. Ali dobro, nema veze, uglavnom Jadranka... On je jači od Jadranke. Dakle, probajmo se vratiti na intelektualnu razinu. Speaker's Corner. Sad se smirite ako vozite, molim vas, nemojte se zabiti. Ma ne, idem sad popit kavu u peru. Tak je. Jebem se za polančice celu ekipu. Čovjek je užasno naočiti, ima lijepe obraze, nemojte ga vređati, molim vas. Lepi je čirleni kaj od ovih. Oprostite, ovo nisam čula, nemojte, molim vas, nemojte tako razgovarati o ministru. Doviđenja, do slušanja. Bog, do slušanja. Speaker's Corner. Ide ti presuda na 10 godina. Dobar dan. Dobar dan. Slušam. Slažem se s vama da su rekli ljudima da brišu, ali isto tako osigurali su im i državljanstvo isti ti. Dobro. Pa bi trebalo, gospođo. Ne, gledajte, uvalili ste mi se u parlament, to je tuđa emisija, doviđenja, pa ne, bit ću ja tako kakva jesam. U tuđim emisijama se javljate, tamo nisam urednik, ovdje sam ja gazda, vi u moj eter ne ulazite. Dakle, probajmo se vratiti na intelektualnu razinu. Speaker's Corner. Nismo se razgraničili na moru, razgraničili smo se na kopnu. Ma znam, ali evo, mi smo se razgraničili na kopnu, radi se o moru, o nazivima koji vama i meni u našem svakodnevnom životu, vjerujte, neće ništa promijenit će nam članstvo u Europskoj uniji, jer je Europska unija, na primjer, spasila Irsku, zato su oni rekli da Lisabonskom sporazumu spasit će Island, članstvom u Europskoj uniji nestaju granice, a da li se to zove dodir, izlaz, connection, conjunction, stick ili tako. I kaj bu vam onda bilo? Oni tako i onak imaju izlaz na otvoreno more prema međunarodnom pravu i odlaze na otvoreno more već stotinama godina preko tog istog teritorija. Pa je li vam bitno kako se to zove? Pa jasno mi je bitno. Pa meni nije. Dobro, ja sam užasno loš rodoljub. Ok, hvala vam. Super. Speaker's Corner. Dobar dan. Slušam. Pa ne vidim razlog zašto bi Hrvatska trebala popuštati u tome ako Slovenija ne popušta. Čekala sam vas cijelo jutro kad ćete se javiti. Recite, slobodno, da. Pa eto, to bih ti reći. Mislim da se treba uzeti pozicije za ono vrijeme kad se taj mjehurić sapunice zvan Evropska unija naprosto rasprsne i samo uruši u sebe. Onda više neće biti svejedno gdje su granice i koja je zauzeo početne pozicije. To je očito je stalo svima do toga. Ne? Prema tome, mislim da nije nimalo patriotski govoriti o tome da je to svejedno i relevantno. Granice će, nadam se, ostati i dalje i bit će još snažnije nego što su bile do sada, zato što je to jedino logično i normalno. Da svijet ne potone onaj Huxleyevski model.
Aleluja, doviđenja. Hvala, slušanja. Okay. Ja se slažem da se uvijek treba baviti sobom. Speaker's Corner. Evo, vaše teorije zavjere su uvijek zanimljive. Hvala vam. Nije nikakva zavjera. Dobro. Postavite pitanje u buzin pa ćete vidjeti. Dobro. Zaki, vi mislite da imam tak dobre veze u buzinu? Nemam. Ne mislim ja. Godinama su pričali da me CIA plaća, ja sam na kraju rekao pa dajte pošaljite više neke novce. Imali ste, ali probajte i s novim napraviti jer će vam se to vrlo dobro ispati. Dolazi nam, ja se nadam, novi ambasador vrlo skoro u goste. Dobro, sumnjam da će nam to reći. Hvala vam, Bog do slušanja. Speaker's Corner. Neka prepusti ljudima koji to umiju, znaju, a za mene je to gospođa Vesna Pusić i Radimir Čačić. I napravili budu reda, Čačić je gospodarstvenik. Dobro. Jedino treba dobiti izbore, to je jedan mali problem u toj cijeloj priči. Pa kad ih niko ne voli, ne? Eto, ništa. Inače, moji favoriti su, ovako mogu reći, čisto razmišljanja, koga ću glasat, naravno to neću reći, ne, gospodin Josipović i gospođa Pusić. To nismo ni sumnjali, a mi pitamo o kampanji sada. Pogotovo gospođa Pusić, mislim da je ona predsjednica za 22. stoljeća, to sa zbilja tu. Hrvati je nisu zaslužili. Hvala vam, Bog do slušanja. Sve najbolje. Vama, kaj veli Ljubo? Ljubo Česić, bez onoga Rojs, jer mi nisu stavili, znači, špic name nadimak po kojem sam poznat, pa i tu me žele zakinuti. Speaker's Corner. Ljubo, ti ga ubo išao na posao. Špic name s bagerom na Pantovčak. Dobar dan. Bagerov na Pantovčak, joj Bože, me oslobodi. Ko vas se dojmi ovih 37 dana? Kako vi ocjenjujete kampanju? Jeste umrli od dosada? Idemo čuti 481 Kaj je ono Čačić rekao? Dosad, ako smo ičemu mogli svjedočiti, to je potpuno nesposobnosti sindikata da organiziraju 1 minutu generalnog štrajka, a kamoli prosvjede kakva je 101. Znam da su se dosta pozivali i uvijek im je to nekako na pameti, onaj naš skup na trgu. Kažu, kako je 101 skupila 100.000 ljudi, zašto ih sad ne bismo mi mogli skupiti? Čačić, potpredsjednik vlade za gospodarstvo, Jakovčić, pa ja bi mu dala Ministarstvo turizma da mene neko pita, i gospođu Vesnu Pusić bi svako stavila za šeficu vanjskih poslova, ali ko sam ja da krojim buduću vladu? Siđite s krovom. A mislim da sve su oni lijepo zamislili, sve bu to dobro klapalo dokle god se Čačić ne uzjoguni. Da, pa svaki svi na njega, on je tako divan. Speaker's Corner. Gospođa iz Dubrovnika, kako se ona zvala? Šujica. Ona je dobila mjesto gradonačelnice da pretrče sa Pašalićeve liste k njemu. Ovaj veliki čizmaš iz Velike Gorice, kako se on zove, on je pretrčao s Pašalićeve liste k njemu i oni su bili mali poslušnici. Mislite na korpulentnog računovođu? Ne, on je nosio ruske sandale preko ljeta. Aha. Evo ovako, i završetak priče. Pa nije to loše, kvalitetna je to roba bila. Veliki Đole naređivao, postavljavo i njemu su polagali računi. Neka gospodin Bajić i svi ostali koji su za to zaduženi pozovu, ali ne optuže. Neka veliki Đo da izjavu, nek se ta izjava pročita hrvatskome narodu, pa da vidite kako će ne može on samo na njemačkom priča u zadnje vrijeme. On predaje u Austriji. Ja završetak. Onda ćete vidjeti kako Kalmeta piša ugače. Hvala lijepa. Hvala vama, Bog da sluša. Nek ljudi što više piju. Nemam ništa protiv toga. Nemojte to za Kalmetu reći. Treba biti nepristojni. Dakle, probajmo se vratiti na intelektualnu razinu. Speaker's Corner. Dobro. Gospođa Loverka. Ova gospođa Zrinka. Da, recite. Oprostite kad sam rekla Loverka, mislim neće mi spomenuti njezino ime, jer bi se povraća na tu ženu. Ne, nemojte tak, nije to u redu, nemojte, tim načinom ne bomo razgovarali. Znate kaj? Uz dužno poštovanje, ne. Ja sam bila kraljica televizijskog relevantnog novinarstva. Situacija je takva da svi moramo dijeliti sudbinu prilika u kojima danas živimo. Zato ću ja 2 puta obući isti kostim. Možda i 3. Dobar dan. Halo. Ovo nije ni jednostavno ni lako. Tako je. Marijana je suspendirana, ispala je naša Marijana veliki heroj u stranci. Pobunila se protiv diktature šefa. To je pohvalno. Još da ima malo drugačije stave u životu, bilo bi još pohvalnije. Dobar dan. Ima li ova vlada doista namjeru potpisati takve sporazume o kojima ministar Šimonović već dulje vrijeme priča, pa kako bismo se mi domogli recimo Šimonovića i kako bismo se mi Šimića, oprostite. Speaker's Corner. Nastupila je panika u eteru. Ja sam uvijek ovdje. Neprijatelj nikad ne spava. Ne morate se brinuti. Samo je pitanje na kojem sam katu.
ovoj našoj bogatoj građevini. Speaker's Corner. Pa dok mi god nemamo pune zatvore ljudi i dok se tim ljudima ne uzme imovina, pitanje je imovine. Pa pazite, šta nekome znači odležati godinu, evo recimo, jel bi vi išli u zatvor za 1.000.000 eura 2 godine? Ja bi prvi išao. Pa vidite, nije to loša preporuka. Stan, hrana i 1.000.000 eura, pa da. Pa čekajte, jel vište, pa koliko vam je dnevnica tu? Pa da. I još dobijete 3 obroka dnevno. Pa to je dobro. I ne moram niš drugo raditi, nego samo čitam knjige. Pa to nije loše, da. Biljana Plavšić je ispekla taj dio posla i dobro je bilo. Imala je ona, meni je žalosno samo imala je ona i saunu, da. Kod nas je zakon sve u redu. Hvala vam puno, Bog da slušanja vama. Jer srce kaže jedno, a razum kaže drugo. Eto. Speaker's Corner. Dobro, znate kaj, Zrinka? Ja sam dala pred 10 godina služit misu za ovu našu Hrvatsku. Četnici su nas potukli i poubijali. Jesu, dragi Bog čuje. Znate, četnici su nam potukli i poklali. Mislim, čas Srbima, razumijete? Samo malo. Dobro. Speaker's Corner. Ratni zločini se ne mogu počiniti u obrambenom ratu, tek jedna od teza je koja nam je usporila ulazak u Europsku uniju. No, takvih ili sličnih bilo je podosta. Ta rečenica drugačije glasila, to je stav Milana Vukovića, znam na što vas asocirate, i mislim da to nema veze s ovom materijom i da je to jedno zločesto pitanje, ja ću vam dogovoriti. On je rekao da hrvatski vojnik u Domovinskom ratu može počiniti zločin, ali da njegova kvalifikacija ne može biti ratni zločin. Ja se s time ne slažem, ja sam mislio da može biti počinjen ratni zločin i zbog toga sam jedan od inicijatora osnivanja Haškog suda. To što se mene tiče. Međutim, gledajte, takvi kao što ste vi koji razmišljaju na takav sektaški način zapravo su krivci da Hrvatska nije ušla u Europsku uniju. Ako budete imali hrabrosti objaviti, onda mi objavite zašto Jelena Berković ne truži 101 da već 2 dana ni jednu vijest niste objavili ni o ovom pismu, ni o izjavi Biskupske konferencije. Hoće li tužiti tada 101 zbog za uskraćivanje informacija? I hoćete li imati vi hrabrosti to objaviti? O, imali smo. Gospodin Čičak. Radio 101 je kriv što nismo ušli u Evropsku uniju. Sad smo konačno našli krivca i možda nađemo i rješenje. Razlog zašto Jelena Berković nije objavila ništa ovim pismima je vrlo jednostavan. Kolegica nije radila ni u subotu ni u nedjelju, kažu kolege. A Žarko Puhovski na to dodaje. Speaker's Corner. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, lijepi pozdrav. Vama doviđenja. Slušam, dobar dan. Zato ću zajedno s vama biti dosadan. Gljivo Dosadnjaković za predsjednika. Dosada. Pa, s ovima s kojim ja pričam, ja sam 76. godište, baš ih briga. Da. Svi pričaju o Bandiću dok ne valja, ali znači ne znam, Josipoviću, mislim, ko je taj Josipović? On mene ne zastupa. Ja, volim ga reći da je on nego bilo ko drugi, ali malo nije dovoljno direktan, da, gospodinu Josipoviću malo fali stav o dosta stvari, da, okej. Ali idemo malo sa spotovima i ovom. Non stop nekaj u politici, non stop on ga lani priča, istina. Spada u prazno. Istina, hvala vam puno, Bog do slušanja. Vrijeme je da vas svojom dosadom iz dosadi do besvijesti. Zato ću zajedno s vama biti dosadan. Gljivo Dosadnjaković za predsjednika. Dosada. Za Hrvatsku. Napokon ćemo postati jedna dosadna zemlja, to smo si od uvijek željeli, ali evo, još malo o kampanji, jel bilo strasti, jel bilo kreativnosti svih tih predizbornih stvari kojih smo se nagledali i naslušali. Moram reći, ja nekako bez onog interesa i strasti s kojim sam to radila prije, možda zbog kandidata, a i možda zbog sebe, ne znam, možda sam se ja promijenila. U svakom slučaju čini mi se da je sve to skupa bilo mlako i prilično nekreativno, a vama još jedan puta poruka, budući da se nećemo čuti usprkos svemu i svima u nedjelju, izađite na izbor. Dakle, probajmo se vratiti na intelektualnu razinu. Speaker's Corner. I ajde, još jedan i neka Bog čuva Hrvatsku i to je to. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ne, vi ne, doviđenja. Gospodine moj dragi. Doviđenja i hvala svima na suradnji.